pin tikna u Cristiano Ronaldo ba unom la bane shimenta ha ka jinglekai ka AFC Champion League 2 Persya ya ka FC Goa nga priang subhaya pi kiparlok bat kiparajar ki baju Krishan bat ki baju snutunat ban sngap ya ki khubor sport ha kane ka channel ka jinglekai ha ka AFC Champion League 2 ha ka FC Goa ka badai ka klub nari India kan salekai Persya ya ka Al Nassr haka arpuar tarik penai Oktober haka Pandit Jawaharlal Nehru Fatorda Stadium ha Goa bad haka san tarik berai November haka Prince Faisal bin Fahd Sport City Stadium kum sibenta kane kalong ke kapapen kemen ya kinong Krishan nakari India bad ya kinong Krishan jongka FC Goa hendrai ha kinegi arteli kijinglekai ka Roshan Saudi League kalapen dikena ba u Cristiano Ronaldo umla bandekai Persya ya ka FC Goa nadu ba u Ronaldo ulalet pentingnya so bad ka klub Al Nassr ha Saudi Pro League ya ka kontrak jong ula de banyate ba unom la banilekai ha awe lane hakijaka jongki klub nari India la pendikenaru ba u Cristiano Ronaldo ula banilekai bagi klub nari India satang kijinglekai hapuhum lane hakajaka jongka klub Al Nassr ka jinglekai haka AFC Champion League 2 ka jinglekai haka round ke baar hapadeng ka Al Saura Persya ya ka Al Nassr kan long la syai kasni hakapor khatway beje saukusan hakapor mit de tangkade porlok ku play sibun